Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Uwe Samla rangba ubala tiap kerteng kum Jeffrey si Emyong ubala arpunyok senam kerta ubasa aksnong mau prem shalom ula Ryngkoh analor ke Jingkieng Umtyngar syapok kawa bajaliau jong kini ke Jingkieng hakasipau tarik uyayong arjar arpulai hakapor kembah nru duna janmiet kini ke Jingkieng kedan hakasnong Umtyngar kabalong ke Jaka ke bagi pajba balai bawan ke jusutanat banyang kai pengat hajan kini ke Jingkieng Katkum ke jinga thu jong gibriu ki badan hakani ke Jaka kile thu bau new briu ulami kan san napo kali Alto 800 Tourist taxi kebadan yu number ML not San U Arlai Arnot kebau syong lang bagi arngut ki parlok jong u batang supaya hakani ke Jingkieng ula Ryngkoh kan san na Jrong Jingkieng ki pai ba kile thu tang shi i yakni jingja kila persang malai ajai haram ban khwai do telai ban new Samla ula kentaj ban khawo yo telai bat hadin kata la shi i ba ula ngam jlop hakani kawa kabadan hakrum jong kani ke Jingkieng bat ja rangai sendan claim yu issue hakabai dai bat kini ke jingja ki pulet kila yo jing tiap halor kani kila lai chakani ke Jaka ban pelong ya ke jing tokin bat ban pan jarap na ke kenhun search and rescue team banyo se yu new Samla na kani kawa hadiem pelapoi ke kenhun search and rescue team kila yo ban sei no ya ke met new Samla hakapor khandai duna mata kamiet hakabau la khlat no na kani ke slap thei Ini Muhammad dah. Sudah sepi rumah. Langsung sakit. Angko berat nak Ben. Angko berat nak tu, kam sikit. Done.
Dah lah, ngatai dah sini, hai situ.